bonesem na minim na e ma me da ache hima ko Ghana o ka no se utumi se abro pa ni petimi kan wo no tumi se ye be di abro all because of say wonye asantini onye Kumasi onfiri Kumasi nti yenya die begu ne ho fi all because of say den onye Kumasi no free nti de obeyi bia no ye meneni so Akufo-Addo na ori president ya wa bre wo Ghana for nsa no from 2012 wa fight from A to Z obkwaha na faha obaha na ese obaha ono so ni the president ya oba what face consequences ever in Ghana abakosimu from obetna so mfie nsa na covid ebedi no be boss ade wi mu mfie nsa na chiru covid free ho ape na Ukraine for so yesu yenie enu achiri hwede oman ni jojo no eye no ade ntia because of say the omonhwe the only president ya wetime ma wo ba sebe wentimi antwampo no eco school for free yesi onye hwe na yesi fusi ka obutua allowances na obe osan be renew na nso yesi onye hwe enu ya na dum so achi Ghana ama yenya president ya obeka chem se mo di telephone doors no do mo charge phone do ntina ma dum so naba eno ene dum so ni ho hwe ni pe ewu Kumasi ho minima me bi ni ma jingete timi kun nipa wona ni kun ni ma phone na ewuye ene Kumasi fura fi nyina omura fi o omura fi ni nyina Ghana fura fi de omu kan ne se yihia Mahama back because Mahama time no mo hoto nipa ese kom di na mo ne de ndi wia odi dia mi ansa na hu se nchini obuse wasem lumba san tunyum bi wase asanten kai nti se motie sa word na ese ogidi na hu se de obeyi biara na de nipa ni be so especially Kumasi per se into your president na so obedia dia you very careful because we bibia na wanye bibi o Kumasi a nipa ni so da de obeyi bia omani so because omune de obaye nti ye de obade a wo asudie se e wo se develop wo monko a wo awunim na wo do beba na bakoye mpuntunjuma otamale no obati oba binka se de Akufo-Addo ayi mistake akoye interchange otamala ya CBC da se Kumasi abaye se omonko na wo se oman no ye develop ma wo na other regions na aka no ye yum film make obati ase ya de enti amasi Mahama magene bo no eni se omompanim Mahama emre bi atwam kogina Kumasi men kasa mesi yenyi asante region free because the enti make asante for no bebre wo eastern region bebre wo all over the regions no omudie minim se anenya asante for nyina so na wo ntem be kasa se omunya fa so bi enfiri so because obu on ma ne best school free education no nko an no wonye sika aka de bo no ho ban no ayi na ni so enye obi an we ungrateful no enye santifo nyina ene ye ungrateful nemum Kumasi per se no Kumasi se no ene yo problem ana Kumasi so no nye asantifo nko na ti Kumasi kru no enye asantifo nko na ti ho de ntia meka sa ne se ye wo tribe bie bi wo Kumasi se de bi won kan no se de bi wo Kofodua tribe bie bi wo Kumasi nti Kumasi fo se omunya mpuntuo omunhu bibie mfraban num sa no mpaso mo kire na de ntia mesi Mahama magene bo na de o kan nai no kure ne se okogina Kumasi e kan se sa krofo we Kumasi fo yi omwo haidie sebe so de asphalt o de gold eye asphalt kura ma omo a omo nkai omunyi waye nti ono no wa man wo na manfo ye no na nra metete ho a mehwe osechi mensa bonsu ne videos na eko viral na manfo na metrasa na mesese na busa mo se Kumasi pa nie senya nkrofobi na akofrem no mu di a 3 years ade afa na mum se Kumasi dia Kumasi minim dia ene de Mahama kai na ne no kure nkasa asantifo mesi Kumasi o se Kumasi die se wode gold kura eye asphalt a omunyi waye enti oto na dwem no kure papa ni bonie Mahama baje obo
ose mense bonsu ene obato obo because me hwe Kumasi per se international airport na eku Kumasi no ka metimi aka se nye Kumasi na nka ese me se me kan kura ba aja ye hu se ho na ye headquarters wonti no say see omo no mto aba the whole Ghana omo kwa na to aba enti emfe nko ho nti na ye second African the biggest market in Africa enka mimi mu a kanya ho na wo se eko na enso ye se ho na ye gato enti ho na ye de eko yo hwe akwan num ne ade omampani Akufo Addo yere enkran ho Kofodua ho Takrade ho Bruno Ahafo ho wanya ba bia nkosi maternity ward se Kumasi yo ya jetum ba ni nyina mu no Kumasi fo ya sa pia bontin muntie twi na make ni ye menka asantefo because asantefo no omu de 98% no omu de omani eda ho no munim de aban na ye no omu ye grateful omu ye ungrateful no eye Kumasifo na Kumasi no nso no he said de obi abi na no se Kumasi nyempuntu omu nka asantefo ntina me tumi gina se me gina se Kumasi no so omu ka asantefo nyempuntu odi anka meba asantefo so but o se Kumasifo nyempuntu obi enfra ban no ho ntimi timi se Kumasi nkoa ena eni impuntu na me pese Kumasifo no eba since Lawrence time ebesi sabere se omampani bempa se aban we ba no obi enuma na no se ope workers for certificate bills eba adwuma o de wen enti wo di kan ma wonim de no wo to nyansa na ma wo de gu adwum o ma o skills na wie na wo wie a adwuma ni for certificate ni be ara ko ya o se enne ye nya wo fu no bi se free education ye nwura ye waste mfaso bi ni so awofu a ebidio mu kokoo no masi awowa o ma bra ba anya yemi kan me krom man bi de ni kokoo si awowa koji just 5 million ba enye just because that time is ka ne ba ni wie school no na emfie ni asoma eso sa ji ni kokoo ni back ne ba na chentra eso ko university o sande koi man ne ka chere ne se we de oni ni nkomfiem biem o ji ne trama opedi a esanse onni binti o ji kokoo no papa no e ba na nwi school na papa ne wuye papa ne de yiawo ene awreho so kokoo no a o de just small money e ji kokoo ni free ni nsem o di yiawo o pane ba ne kan kokeke o ne ba ne yedie ba o wuja ne ba na ho abofra no ena otimi wie school aja bie ni ho bibie ni ho a obetimi dia ko nanim ntino wadane nsanom hwe wakuni papa ne papa de ne ba no ho do ama na wu awieye no so no wantimi amfa school na nko ba because why ne be so no so ejopade wo fi a papa ne betimi didi hu kakra no di bia hwe school no papa ndi kusia wo wa mfa nkusia wo wa se